United States President Joe Biden a sarkar chuan ama chia Donald Trump an alo ti top to Palestinian te anramin apuina chu achun zom thar le dona in palai ton na lampo kalpui thar le atum bokani UNA US palai Richard Mills chuan Security Council a Biden a hian Israel Palestinian boina chu chinfela rampani te in ngeya omtir chu aduin hetiang ani theina na malak na po athop ti asoya puina pek ani ba ka hian US chuan inrem lo na omte chinfel adu ti asoi bokani Palestinian te hi chama sarkar nen khan anin huthiam lo na salheya a sarkar in Israel ne na inrem na turkong azon puipo Israel lam awon zok nia an ngaya wangin an du lo toa chama sarkar in kumliam ta anin rem theina tura ruam manna asiama chuan West Bank le Jordan Valley a Judah te omna hun chu Israel te thunei na hnoya da atuma Jerusalem chu Israel thendar lo khopuya tan da atum bokani Israel hian West Bank le East Jerusalem hi kumsang khazakwa somruk le pasaria Middle East in dawatang khan an lua ram tam jok chuan he hmuna ommek ten an lua dan hi dan kalni in an ngaya ma se Israel chuan alua reng thawani Security Council a soihona Mills chuan Biden a sarkar hian Israel sarkar le Palestinian Authority te chu ramhni in hirngona ti chejwal thei ramin lua sak maniram lova chetna tharum thona thlen thei lelamtana firfiak taka che chuan ang chi chu pumpel ram turin angen ti asoya US chuan Palestinian shwaitu le mi puite ne na kumli liamta chunga inrem lona lian tak ompo siam that adu ti soin US chuan puina lampo kalpui le atuma ramin palaiton na khar to po hon thar le atum ni in Mills hian asoyani hetianga che tumna hi Palestinian shwaitu te du lo zong ani kan ring lo atia US in apuina tur hi Palestinian maktadwai te lin dongin Palestinian le Israel in kara boruak tha om theina na puitu aniang atibokani heti rual hian US hian Israel hi thatakin athop zeldon ti ka soi chiang hal boke ti in asoya Mills chuan Biden a sarkar chuan chama malak na Israel le Arab ram paliten in thian thatna an siam thar chu alom hle ti po asoya Arab Israel hi Israel Palestinian remna ayo tu ero anilo atibokani UNA US palai Mills an hetiang asoi ma hian Palestinian Foreign Minister Riyad al-Maliki chuan chama sarkarin dan lawang le rong taka thil akal pui kha ain thla kan be seya muan na om theina na thataka kan tho ho ka be se ti in alo soi to bokani US a Israel ayo Gilad Erdan chuan anram le che vela muan na tluan tling om theinan chuan tlang taka ram pani te in biak na ne angai ni in asoya Security Council chu tamaruam hana nga Israel betura Palestinian te nor turin atia chu bulchan na tur ani thu asoi bokani Palestinian try tu te hian tama sarkar hi kumsang ni le som pasaria tangkhan an bedu tolova hemi malok hian Jerusalem chu Israel khopuya puangin US Embassy po Tel Aviv atangin asona hei hi Palestinian lam hian an ngai thelo hle ani kumsang ni le som pariat khan tama hian UN Relief and Work Agency for Palestinian Refugees hena dollar maktadwai tel atho thin chu atitop zuya heng sum hi Middle East a mi maktadwai nga point panga hena tranpui na thon na sum ania chama sarkar hian Palestinian te ayo Washington a Palestine Liberation Organization pisa po kharzuin an throi tu te chu muan na om theina na ma an lak na tura hlo chama apu bokani Biden a hian chama ma lo lak to na dang po achia rin ania ma se Secretary of State Anthony Blinken chuan Chaman Israel khopuya Jerusalem apom na le Tel Aviv a US Embassy son le chu anti don lo thu asoi thungani Khovelina boipui coronavirus rileng in tran dan chiang zo ka chui tu tur World Health Organization team chu Wuhan khopuya anin khung san hnuwa anti tur ti turin an che chuak tran ta a scientist rual hian Wuhan khopuya Research Institute damdo in le shi dar tran na nia ngai tuilam sa zorna thokte an kom kwal don ani until jian tur hi Chinese thunei tu ten an lo chuya fin fiana an lo nei to te be chan aniang
COVID-19 dar ran dan chui tur hian WHO le Beijing hi thlaeng emozat an indor hnuwa rem an ti thei chawa mithiam som pathum te hian January ni som pali khan Wuhan hi an thlenga Shileng awanga anrama in kai shwaina an neangin cholkar ni anin khung sang phota voin khan atop ta ni anom san chung po hian atheiang ang boipuin video call in anin berenga Chinese scientist nen po thil an soi ho reng bokani an chuam ma hian an zinga then khatin thataka in khun chung an man zo thu le damdoi thiam ten an hun tiam an mang zo ti an hriat tirna lekha te chu Twittera an tar langa mo phurna thar ti in Dutch virologist Marion Koopman chuan atar langa Wuhana an lu ma hian WHO chuan an team chu China in anrama lu an phallo nia soin an zinga pakhat chu akir le a pakhat po ramdanga acham khotlai phani in an soya Beijing chuan engemaw in hriat thiam lo thil pakhat awm wang mai ni in an soya ni tarlan to thinangin COVID-19 hi kumsang ni le som pakua kum top dona khan Wuhana akai mu chu masak ber ania ma se China chuan thlaing moza chung chu adar chan na apoi mo ber lo ti in hai angai lo ti in atang tlata tun naya anram sarkar chanchin bu te chuan shipui hi China pon lama tanga in tran ani thei ti soin Spain Italy le US po ani zok thei ni in an soya shi chu anrama e tur lam chi an lak lu na an hmu ni in an tar langa ma se mi thiam te chuan hei hi an pompui lem lovani WHO a Global Outbreak le Response Unit Chairman Professor Dale Fisher chuan mithiam ten a chua tan mun an tlo thei nge a be sei ti alo soi to a hei hi politics thil le tu te mo dem na ram thil ani lova science a zona om hai chuna turani ti in zirchian atul thu alo soi to bokani Professor Fisher chuan scientist tamber chuan Shileng hi Huarel thil ani anrin thup thu a soi boka COVID-19 shi hi Wuhan khopuya ransa anzora shi lokaya tanga daranga ngai ania engtiangin nge ransa atanga mishinga akai dan po an thria du langsar zinga mi ani khovel puma kum khachuang zet COVID-19 alen to hnu thleng hian chung ko tam tak chuan chan na an la zonga Wuhan khopuya cheng then khat te ngei poin van tlang hriata WHO team hi biak ve ngei an du ti an soi hloma shi alen tran tir nikum February tha a apa chan Wuhana cheng Shanghai chuan mithiam te hian kele ke ma anga hria wanga chungde chan hi min kom ve nge anga ya kan ton hria thi an hriat ve atul hei hi an thil chuya kan pui ve theinom chun po ani atiani WHO hian he thil hi do thu the dar na man ruatan an man lo ram ka be se ti in kumsom nga le pakhat mi hian a soya jang hian Wuhan kho pui thu nei tu ten hri chung chang an thu brei lutuk chu apa athi chan ni in a soi bokani nikum January khan an chena senjena tangin Wuhana hian an chung kwa in an zina apa chu akeru zai ni in thatakin an zaya ma se COVID-19 ka in athi zui tamai ni in an soyani kha khopuya khan hria leng ti kha sheila chuan kan jin lowang atia an thup awang khan mi tam takan thia Wuhan sarkar khan tual an thatani thu nei tu te atanga ngai dam dil na ka don ma chuan ka beisel don atiani Wuhan khopui le aom na Hubei province thu nei tu ten Shileng an ngai tha lutuk chu mo chiat an ni na sa hlea tam tak chu ni kum khan an na tanga ban an ni nge nge ani janga hian COVID-19 wanga chungte chan dang te ne na anin biak thelo na turin Chinese thu nei tu ten online call an ti top sak ni in a soi boka ui chata chung ko dang ten group siamin member somriat vel anoma tun haya achan omlovin an account paisak an ni hlomani microblogging platform Weibo a account paruk zetan siam lea heng te po hi an blog sak zel ni in asoya thil ka zia reng rengin min blog hal zel atiani janga hian senjana anina police an local fo thu le November tha po khan thu zo fia turin police station a an ko thu asoya nasa takin dan tum ma se a hlau lo ti asoya engma thil ti dik lo ka nei lo ti ka in hriani atiani State TV na tarlan danin China chuan ram chunga mi puiten COVID-19 an kai le kai lo hriat nan mongkwa test an kalpui tana Beijing official te chuan karliam ta khan mongkwa holin COVID-19 test an kalpui tana doctor te soidanin mongkwa
centimeter nga hol lu hian COVID-19 min an kai le kai lo chiang zokin a hriat thei ti an soya he method hi arin tlak zok bok ti an tar langani Li Tongzeng Beijing Yuan Hospital a thok senior doctor chuan CCTV kaltlanga asoina thok na lam nar le mun danga in mongkwa le eka te hian COVID-19 rik hi acham rei jok ti asoya hei wang hian COVID-19 min a vele velo hriat nan mongkwa hollu chu arin tlak zok atiani he mongkwa kaltlanga test kalpui ani hnu hian Chinese social media platform lun tak Weibo lama fiam thu tho na na mang tam tak anom ve boka he test kalpui ani chuan soi a tho hle ani a then te chuan comment lama anal swab test chu na an ti thu an soi rualin za thlak ti ve deuh reuh te po anom nual ani anal swab test paltlang tu mi pa pakhat Alex Wang point ka zak viau na in nat na adar sel lo nan ka mong chu ka do ve ta mai ani atia mi pakhat point anal swab test nei lain avoi pal a hlau thon thu asoi ve bokani China sarkar chu khobel ram dang te ain COVID-19 he ma saber pol ania tun din huna COVID-19 in siam dang lam adar le chiam awangin theitop chuain mathar an lame kani